Tala Fou whaapoponga mo Tala Fou mai le si ufonga le lau mo le nei tai ao. O le asotolu sfultasio Iulai lua whelua wha. E tu sama le tolu te sima le 5 miliona le au whainga o tangata New Zealand. O le amawana I whaasilinga o tāla ia la tautanga. Ina ua amata ili swinga fo la fonga e tutongi. Ia ua whaapa u. Amata atu le so tolu sfultasio Iulai. E valu sfultolu pasene o tangata New Zealand yanga va ai le whaamanianga. Mai le sefulu wha piliona tāla ua whaanganga ile malo mo le apolu kalame. Mai amata mai le ta I sefulu lua tāla 5 sefulu sene le whaasilinga ile vaiaso. E fua I tūlanga yanga va iai le tangata tutongi la fonga. Na tā ua le palimia Christopher Luxon o ana whaasilinga I o le amaua mai ana la fonga o le atu I nātu I whaalaputuputunga fsoswani. O ia malona to olua malona ainga na amata mai lava na whaaso atu le telo o tupe isi ina ua whaato ata I lua sefulu o la tausanga. Na tā ua le Minister Chris Bishop o ana la fonga o le amaua I se isi puko whiwha popo ma o le afoa I fo isi tupe ni whaalaputuputunga fsoswani. Na sauna le taitai o le leipa e yelo na talitonunga sale te tauna whaapa ula fonga ma yelo na manatu o le teimi le leile nei e te tawai o na teo ma inivesi e talitonu te antineti o le leipa e sili atu le tele o le ngau na ilo tupe o lo o lato maua mai lea whainga o lo o si tia pia le tau o le soifuanga ma e manatu ia e lea I lava se esenga tele o lo o maua I tangata New Zealand pe ona sauno Dr. Deborah Russell o le leipa o lo iai I le upenga ta whailangi le malo I la lato paketi le pulkalame le tax calculator e mawhai ona siaki e so stangata po o ia mau se whaamanianga pe lea I foi ai pe fia foi lea whaamanianga pe a whai o iai. Na whaalia le Minister langolango soifua maloloina o le lua se lau se fuluono miliona tāla le ua whaatatia e se le whainga malo e whaatupe ai tiu te o tapa a whaavevela ia ua whaapa u pe whaai tia wana o se mea le o mautinoa pe ono tupu ma sa whaailoa foi e fōlinga mai e leo no o iai le tau I le au whainga na amataina e Casey Costello o ia foilo le Minister ofisa o tiute se pa ue 5 se fulu pasene mai le tiute po la fonga I HTBs o tapa ai whaavevela ai le susunuina sa I o ele kapenete e whaapau ese se tupe lua se lau se fuluono miliona tāla e whaatu moi le vanga tupe maua o le angau e ala I le whaititingo le tiute o ia o loa na sauno Costello I le asonga fua e lalo la ititi foleono miliona tāla le la fonga I o loa umalava o tapaa e le ai se asu maina o le pauia o la fonga I o loa umo o tapaa e le mawai se asu ma o sau whainga atoa lea e le iloa pe tupu pe le ai foi I le isi whātau sanga. E tasile tau sanga I whaataita I ele pa ua le tiute po le la fonga e waava ai po ofisol soni e tau fie le ulaula tapaa. Mana ta ua fo le Minister e te tauna whaapa ue whalo loa la tau tau tapaa. O le aia tuli loina fo ile foi numero tangata ulaula I le taimi o le whaataita inga ma feilo I atu I au nanga o lo o ngā lulue ina ia tau fie le ulaula tapaa. Wali putia ele o ta ue pe pale Minister ni whaamao ninga manino e whaailoa ia e matoa whaititia lava a fianga o tangata mai HTPs nailo tobacco. Beita ai o lo finau pele Minister e iai. Ai ana saunole sa upo le leipa molo soifua maloloina Dr. Aisha Vero e le tatau ona iai se whaamama a venga I le whaaonganga o tapaa. O le whautuanga na tu inatu I ate ia a o avea ma Minister o soifua maloloina e le ini whaamauninga po ni mau o le whaititia o a fianga mai tapa a whaavevela na whaalia le leipa o le paule ua fola mo tiute o tapaa o le alu saolawa I tanga ka mupaninga o se tapaa ai o tupe nei se manue whaalu isi me pe o siaki whaiafua mo wha au tangata o tina po o le lango mo e ngalo mea I le mawhau. Ua toi whaatatia e se company wa alile le ea New Zealand na fuafuanga sawhia au sia whaititia I kasa ma le kāponi o lo whaaleanga I nai le lalangi po climate targets o na opuna o e whaatino ia fuafuanga e le ngā whatia ina le company mai le mawhaifoi o na maua. I se pepo whaamatalanga le kamupani le asolua o lo ta ua ile ave e sengoa ia fuafuanga fia au sia mo le tausanga I lo awe tolo se fulu. Safia whaititia I le kāpone ma o le a whaaui ese mai le polo kalame lea ua ta ua
maua o le science-based targets. O ito ai ngā wa'ale le fōu e whainga tātele o na maua ai le ngata i lea e taunga tātele. Mana sauno e le pulisili Craig Foreign o whaafi tāuli ia whaapea i matupe whaalo. O le a whaatua i le maua ni wa'ale le fōu e anangata ma le tele se swa o e whaalu i nai mo le kampani. O le taimi nei wa amata whaanga solo na ilo i se isi fōwhanga fōu e mawhai. O na ausia le kampani e whaetiti e le kāpone e whaata mai eilu i tau whia ngai mai au nanga. Ai olo tō mau pia le tau maunga le kampani ina ia au sia fuanga whaata atitia o le o atu le tau sanga i lua fe 50. O le isa kāpone e toi pua ina atu e le angai le si o manga pia na sauno Dame Therese Walsh le tai fono o le Air New Zealand. Wa yeise fuanga le whainga malo e whaatawa tuai lei sene whaangaio iai kasino po ta alonga whaitupe whai ei lunga o upenga ta whailangi peitai o lo tu inatu whaafautuanga ni tu la fono e whaititia ia a fianga e mafua mai ta alonga whaitupe e whaapopo pesi itia i whaitupe maua mai la fonga. Na whaawiwi le minister mom ta upole lo toi whale Brooke Van Velden le polo kalame e whai ei talu sanga i ta alonga po kasino i lunga le interneti po upenga ta whailangi e au le whai o tapulaa o leo whaingo lai sene ma whai o na maua mo le taitolu tau sanga mai te tau ia i la toi whaangaio ina i ta alonga po operators. O na whaamalia ina tuunga o le a whaataati atu a o le i ofo ina atu i au nanga. O le taimi nei e whaasaina i New Zealand Casino po ta alonga whaitupe i lunga upenga ta whailangi peitai o lo whaangaio i le Sky City Entertainment se casino i lunga upenga ta whailangi Malta ma ua lewa fo i ona wala au ina i talia ina whaaleto la fono ia pisinisi na sauno le tamaita e minister. Ele o yeise whaanau nunga ina ia si itia i le taa alo tangata New Zealand i ta alonga whaitupe peita i e whaamauti no ai le whaamalia ina pisinisi lato te whaangaio ina i ta alonga tuunga mo le puipuinga o tangata taa alo ma whaititia ai fo ia fianga i o iai ma ia titongi ai fo i la fonga e te tau ona le ilano i fo le sifuluvalu tau sanga le matua o le tangata taa alo. O le whanau nango se sui o le pule ngā nuu a kalai estete, ia avele maua pona ai vipo toenga o le tino i anwhei pao, o se tali mo se mata upu ua mawhatia ai le a ai. O le taimi muli lawa na wa ai e le tamaita i whawha tau sanga o i anwhei a o soifua, o le aso sifulu iwa i ulai i se whale Hornby, lea sāfua e whaasino ai i se tangata se whale na manao na te whaatawina a o ngalue ai i anwhei, i se company whaatau whale lea taimi. O le maasino o ki topa e nga so le whaamasino se tau lea ua mōlia i lona maliu na whaate ia ma whaanoa noa lea ai male atunuu i le maliu wai o ian whei. O ana na filena mawai toenga po pona aivi ua talitonu leo o le tino o lea tina ma Sāmoa i se tuunga mau po o se lua i tutono se whaatoanga i Crane Park e tele maasino wha solo suenga leo i le waitu loto o le Lake Ellesmere manofuanga tua oi. E silia maltolu sul whaafe lau whaingo tangata au ke lani e tuai o na tutongi a lanto raids po la fonga. Maolo o liputia fo ili fuwhanga le pule ngā nua au ke lani e whaatau whaamalo si ese a tuai se whale o na uale mawhaile tangata i ona le whale o na tutongi ana ai tā la fo la fonga. E tolu se lau se fulu walu afe tā la. O se fulu iwa tau sanga i le o tutongi na lava la fonga po raids o le whale i o tāra. Talu mai le tele o tau sanga o tau mawhai e whaafsota i le tangata i ona le whale. Aina mawhai ona e maua le fisota inga male pule ngā nuu e ala atu i se tangata o lona ainga na ta o e rasta ka o le pule ngā nuu au kilani i lunga le polo kalame le checkpoint ale le ito New Zealand e onga tele lea mata upu ma e se ona tula e mai se mata upu whapea sao o lava i le whaamasino ngā peitai e le tali e tu lava le tangata i ona le whale o lo i e le whaamoemoenga le pule ngā nuu e ngā lulu e whaatasima le tangata o le ainga ina i tau fiele o atu i se isi tūlanga o ngā e pi o le whaamalusia na whaatau atu o le whale. Peitai o le taimi nei o lo whaanga solo pele fuwhanga e whaatau atu wai. Na amata maile ai Tala Fou le tolu sifulu afe tala. Ina ua whaato a amata o na ngā ioi atu i aile pule ngā no i le mata upu. Sa whaau popo ina lava whaasalanga i la fonga e tu wai o na tutongi. Ma o le whautuanga le pule ngā no o moso o se tasi o whianga i mawhainga tai le tutongi ngā la fonga po raids. Ina ia wavi fsota i atu e amata i ona la tau ngā lulu e whaatasi. I ta alonga,
Ua maule ulua ipine New Zealand I ta'alonga le Olimpeka I pale I falani, ma ole pine auro le ata ma I ta'i o le taito fitu, ina ua manu malo ia kānata I le vaveawana leila, I sifulu iwa I le sifulu lua. Sa manu malo New Zealand le ta'alonga le semi-final ma le United States, lua sifulu fai le sifulu ma le lua. Ua maua le United States le pine apa me mea, ina ua manu malo ia Australia sifulu fai le sifulu lua. Ma ole taimi mua le ua maua I Amerika se pine I le taito fitu I le Olimpeka. Isi ta'alonga sa mana malo Emma Twigg ma Tom McIntosh o New Zealand ia la ta'alonga alova'a o le to'avalu pito ilunga. O fiatu Brooke Francis ma Lucy Spur se ile suenga le pini auro whaapele banga Robbie Manson ma Jordan Perry I tuunga alonga va'a taito alua e whaia ilea fiafio lea sotofi. Sale imanuieta o mawhainga anisi o le au a awa New Zealand ia la ta'alonga. Sa tolo pole komite le Olimpeka le ta'alonga li mo le triathlon o no le tolanga mawalunga lo ieli leanga le suavai o le vaitu lo tole sen. Sa tolo po mai le ta'alonga se ia ulia le afiafio le so taimi New Zealand o Hayden Wild ma Dylan McCallow o New Zealand sa fufu e tau vai. E to o 5 ilato sa fufu e tau vai I le asolua I le ta'alonga le whaape ua le mautino nei se tūlanga o la lato tauvanga o no le tūlanga whaale tono o le Seine River. Tala Fou ia ma le se ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.